INP channel clear tute chibai levek ule China hi alien zual zela heti reng hi chuan adang theitu anom don lo tok mai China sarkar chuan defense dan thar an mangtan ta Xi Jinping adin mun so nge na tur sipai thu nei na alien chho hle ni tuntum chu thupui pahni China ma son chak dan le Xi Jinping adin mun so nget zonga defense dan tharan siam chanchin kan thlir ma support anga China ma son na thang chhomek lo dang thei an omangem ti hi thlir tu ten ril ru in lo ngai tu atan thu kanan nu chia du deu chewania China sarkar malak na tam tak kan soi fota a international politics sa din mun sang tak lu tumin military le economy lama tran ala na sa hle tipo kan reveka news masa khan China in US economy le pel thuai mai om mange ti te kan soi kha comment lam kan lo clear na tangin then khat hi chuan China in US han le pel mai tur ang chi hi chu kan oi thadu chia lowa nga ma se China Communist Party hian Khawvel thunun hi atum tlat ti hi athil han chelek vel da na tang hian alang rengani thil olai chu ni don lova ma se an kong zo mek en hian athleng mek ni na ngai thei Tunlai Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP anti China trade deal kan ti mai khan a soi fia viau ome he thu po hi kim chang te wakan chhuat to kha European Union EU le China hian December ni som thum khan investment deal an ziak dai to a ram then khat le Joe Biden a team in dodal na an siama wangin an deal hi ala fel chialova EU le China deal hi a fel theiani ngat chuan China din mun hi US in a thama to zokang German Chancellor Angela Merkel chuan EU China deal hi a tuipui viu maya hei hi a chan berpo thildang nilovin German car siam tu company tam tak chu China rama anom wangani China hian United States lu lanin European Union sumdon puilian ber ramni na hau meka nikum October thla thlenga EU le China trade thlut na hi US dollar billions zaknga le somko la yatling to ni EU China deal hian European company te ta na khwa kher na tam tak ati bodona China rammi te ne na tang kopa company bun joint venture siam kherangai to don lovani European Commission President Ursula von der Leyen chuan he inrem na hian European investor te tan kong hon sak dona olsam takin China market an mang tangkai ve thei don ta ni ati French President Emmanuel Macron point beisei na sang taknen EU China agreement hi athlir thu puang ve bok China hian soisel na tam takatok thina chung zinga chuan Hong Kong athunun dan te South China Sea hau dan te Uyghur le Muslim minority te chunga achet dan te le coronavirus asem dar dan te khan soisel a hlo viau maya abik takin Trump admin khan a soisel na sa hle ani kha kum sang ni le som ni kum bul lam kha chuan Trump admin nor na wangin ramtam takin China an hoisan deu veka Pakistan ba kha chu China lama tang an om ngam manglawani kha November ni thum US election day an zova sarkar in thak don ni in ramtam takin an thria a China lama an thlele ta dul mai ni na lang tundin muna hian Asia khomol puyaram lian zong India ti lo zong hi chuan China trade deal an zom vek to a tuna Europe khomol pui chuan agreement asiam puile mek boka hetianga kal tuan chhozel chuan China din mun hi a tha chho hle don ti hi zol nei puan sakher ngai lova thil chiang sa ani mai ome Trump admin khan America first ti kha thupuya nei miaw wangin an thopui ram tam takma khuwa an ngai tok lo ti theina lai tur om veya NATO member then khat pu an lunga oi zan lo bok ma se Donald Trump hi aro rum na samai sia adu lo zonga khosa te chu a hreka a sanction mia mai zela chu wangin lung oi lo angalan an du lo ni na ngai thei ma se Joe Biden hming lo rita a heti lai tak hian China chuan kum sari don alo boi pui to EU le China trade agreement chu
US sarkara buai lai tak hi man tangkai tum ni om faran mayen ma alale ta thut maya hun tha a rekher mai US lamtang ni om taka lang ram tepo trade deal siam pui tumin ador vata a hlo tling chho me kani diktaka soi chuan tila international politics zirmi te zinga mitam tak soi dan chuan Donald Trump khan Europe ram te hi alom vak lo ani ome mase Joe Biden a ve thung chuan tlon lung oya tum khop maya hei hi China chuan a hrekar maya Joe Biden lak lu ani ma ngeya EU le China trade agreement hi siam pui tlina tum ani ti chuan China defense dan thar lam hi han thlir le ila China sarkar chuan national defense law an siam thale a hian dan thar hian China Armed Forces te chu thuni na tam tok a pek bel le don ani he thil hian an sipai ho tu ber President Xi Jinping adin mun po na satakin aso nget bokang China defense law hian military le civil te huam veka ram chung le ram pon himna turani phot chuan sipai kuta thuni na sang tak pek belani don ani hian sipai dan thar hi kum thar January ni khata tanga man tran ani nge China State Council Premier Li Keqianga kai hroi China Cabinet thuni na chu tam tak chu sakani ve thonga Central Military Commission CMC chunga thuni na le People's Liberation Army PLA te chunga Cabinet thuni na te chu sipai kuta da let vekani ti South China Morning Post chona tarlang kum somruk le pasari mi China President Xi Jinping hi Communist Party of China lodin tu Mao Zedong nuwa thil ti thei ber ani chaume kani hi adam chung chu China President na hi achel thei don bokani December ni somni le Paruk Khan National People's Congress NPC Committee chuan National Defense Law hi asiam thara kum sang ni le somni pasaria US military Ropui nei antumawanga National Defense Law hi ennon ani thu an soi nge kum sang ni le somni pasari hi PLA kum zatlin na turani National Defense Law an pass thartak hian China ram chunga company te chu oral thuam siam na konga nasa zawk research bei turina phut poka sarkar enkol company chau ni lovin mimal company te po defense research a hian an tel nge yangai don ta ni hei hian tumber chu Xi Jinping noya China sipai hi Khawvel sipai Ropui berasiam chuani US ina du huna awau zam thei a om an tum to lo hle ani hi US ma chon thei tura anin buat sai na konga mimal company le sarkar lam chu chak zo ka an thodun thei nan sipai thunei na hi an ti punbel ti na ni bere deng yuwen China Chanchinthar Study Times editor hlui chuan ti hian soya China sarkar kaldan hi ram dangkal phung ne in ang chia lo he danan siam hi thil makan ran lo China ram ta na hlo om a om huna hetianga malak na hi chu a om fo thina ni China sipai PLA hian China ram ahum him don ani ati Shanghai University of Political Science le Law Professor Hlui Chen Daoyin ve thung chuan mipuin Communist Party rin na an nga zia hei hian en tira CPC hian silai mangen ram le sarkar khal ngilan tum ani alo ti ve bok China chuan hetiang hen ma ala ta chuk chunia he thil phena hian Xi Jinping a thil tum tam tak a in phum ru tiu tura ngai pokila adik viau ome adam chunga president na chel thei turin Xi Jinping a chuan dan a siam pui to a hei hi hruai tu tam tak chuan an du lo ve hle bokani mi pui du thanna chu soi lo Communist Party chunga nge po atam lam du dan ni lovin Jinping le a ho te thuin an kalta char chunia adin mun pai thla thei tura piang chu an da bo zelani enge mon an don ni rei ten dai thei mo chu kan thlir zel don nia tuna hian sipai thu nei na hi tangkai takin Communist Party chunga ama do tu te hrem nan a mang thei don bok engpo ni se China din mun hi a thar yo maya pumodia hian a king ne don lo ti chu a chiang ta khop mai Trump admin noya kwat le ram tam takin anti China kalpui ma se
China thang nian zel tur hi an dang thei don lo ani ber hi mo